Waangalizi watukufu wa he shabakati l'internetia rirejei harma mpango mahsus holiho de tarehi mengomili ya mwezi wa janvier mahaziuzili wa 22 ye tarehi ya kubali uhanzia ye kipu ya taifa ya mpira wa mguu Salakant harma ye daftar ya he lebangwe kuu la mpira wa mguu hadaraja ya he Afrika ushinzi wathubtishiwa ranzi do usiku wa jana tarehe mengo mili ya mwezi wa janvier ushinzi ulona wakomori ne furaha ranzi saa 6 za masihu wakomori watsambali ya harma ya dunia hausherehi wo yekipu ya taifa ya hundana ne bahati no ushinzi no ujizi wahuja ware hamara yanne harma ye 8e de finale ya he yekipe ya he le kombe la maravu la he le bangwe la mpira wa mguu hadaraja ya Afrika ya bolelo ritauza ripare mzima mengoni mwa mashababi wataalam kao wiye inspecteur de douane bwana Nadel Ali kao halaya harma le bavula bitsamihul harma mjini mitsamihul mjini kao lelo rihunde bahati rihadithi wazima sinae rijao kangarjo hali arjo zondo wa wajau ile suala lihalikianao ni hawa ya siasa na maisha ivumao harma yonsi kwezi bwana inspecteur bwana Nadel ye ngaweje ni zalawana nekipu ya taifa ya mpira wa mguu usiku wa jana tarehe 20 ye ngaweje owakomoringwa oje eila dhimurjibali yeje ewa marhaba menchi mwanama Ibrahim Yunus nono ngamia male on Swahili mana mabwana simesilamwena juma ikarshilo na mona wanono ushilo usiku wa male aboyo yidi ama simesilam ko juhambara jara tanganya na fura jana ya hoa ushilo we juma nashukuru mguna mtume bo yarasina mo usoza jiri armensi yatu yinu shahandani ngandengo shabahashinu nibushirie shabakati la internet ya ni wakomori wonsi ni rais wa daula ni serikali ya asindiriyondo samba shabakati la internet ya heze judi sahau bwamwejane mudiri wa hayo wangu marhaba njomba hangu mwanama ikawo ranguja na taunra leo sunguli ya namho mwanama Ibrahim Yunus ikawo dodo maana wa shabakati la internet ya wakati da unungu samani ntadeni hubirle mbabini ukombe mbabi bambe seba no jamgangi hauka le seul media ivenu wao zendongo zinu arangu jana hata jonre leo na itoka jana shazinu uzamba rangu hali lukana ekipu ya Komori ngwajo henda tangwajora finali ejali ngwajo balale kupwa la maravu ala ejali luriyo no rangu jana ukome ekipu national ino kuja ikoma haui mungunanze kabanu kozamba hausomwema mungunanze umwana manono ukabanu zenogozini kozamba hausomwema emanende ninjusukuti nambe kananga mubushlo marahaba interview yao ya jana ijibiza mara ya wenji min hundami hambia uso banu ndo banu minawe ashukuru Mungu na mtume tena baba nwetsi mgangi olio de zero kwaza bajana ezendongo okana ekomori ngwajo junsanya bo place de l'indépendance minui maudu ya jana ya hoa dondizo ye eri wa ifumbuwa dondizo namna wafumbwe sendongo zila dondizo wizo zinjiri wizo kabatsi plus kabatsi mkabatsa ta shapunguza kabasa ta shengeza sheza bakide zinji zo kweli ye 8e de finali ngari warema au Cameroun mararu ye quart de finali mararu et demi finali mararu ye finali mararu mungunanze kaba nungo zambo gamzambo heze mungizo wazi haukaya wakomori wabanu wali nga misirika ngwajibi wao ezundawo ekipu nationali muwa heda ularango amisirika osukwa jana halala hafuraha bono evan wetsingangi
haukeze rongo zamba o mimgangi hauka haini hitswa shilo namba rongo ho hitswani shito na mauni na hindini yabo mgangi basi yabo mgangi bono swambi ukana silala na furaha wewe rangu lala na furaha wewe rangu kojangwa na mimi tisi uharanzi sizo ezabari atowakomore wonje wa kwaja kwatambalo plus de l'indépendance kwa jana amiswiri engetse mvuwa yange jana masu yayo wagwa wajuka bakata bantasi bono na fereshiani na fereshiani tsomba kale ontswaidi haukeni islamu yashirwana mu ushelewe juma yotsoka uskwaidi lewo amombo Mungu emisiri yatu resoleza juma zato mijini hatu ritowe fatiha Mwenyezi Mungu awasulishwa na nyasi Mwenyezi Mungu ya haulie wananyasi rongo njemo banu wali Mwenyezi Mungu awasulishe wewe shabaka tele internet ya utizizo wandisa utizi abanunga bosisi mazababi ronesa weze juhudi za hatu na equipe nationale ngabo enotability ngabo wafama mji wa miji hatu ngabo miji hatu shanga bwezao parce que mitwa bien les seuls médias isutotoa shabano wasango tsomba ngarsongo enda sha leo tinokoja jenwane mina ubonono na bukana ndreme yamkesina maana amna wane mina nono shanga mimwa yabukana kechakana mananende nsutakanje na hii kechakana mananende ukaleonga mudona wane mina adversary wangu ngamudona kubani wane adversary wangu ngamwedo shanga mimwa yabongo ndo warende esirakati kwa jamba de hedi wamba tsi de hedi ngarendao jusqu'au bout eshabaka to l'internet ya waungula muhono shabaka les social media isutio ichacharize itiawe maranya mimi hundami mimi hunanzu nsufu basa mdami mimi wami ukana ngosutube nuleze ndongozino ukana esarakati ngwajwa hela tangwajo balala kupala maradhu le kopalo la hatu hezenvu hucha komori hezenvu za Mwenyezi Mungu no nemyo ya wa komori ezendongo handani mwana ma inspector zinwambia kangaranzao zinungura zamba jana kasi wa komori ngaranzao zinungura zamba jana tarehe 20 ekomori ya kaukalifi heni mandamu ya ishaizo sisi rahamba usukwa jana ni atuishi yana ngelathi mwendi ya ishi nganza wa handani rijiho sema banguzi ya lobo zemiyo za hatu ranzi yora nganzo rijiho sema za hatu eni mbulo na mashindano ya haya ya siasa ya heda ina ya rela vuni na mdasa sasa inoda vuni na kubono umhimu ndi riwasilo banuranzo rende wasilo bahandanzo rende ngawenda ni harma fikrai bono zabandi nitsujo kandao siloka mimi mwana nywa wo mwangu wo mwanama antsamba katsungu mono mimi nawe mono kwa mkono mimi nawe arango siku wachacharize ezendongozimu zake national evanunga amanzo ni profite okazo yinu nirongoze surtout da simazaba unele wendo kartsude ya mduba ekatsirongo wandu usigizwamu erongwa nayi na samira parce que Doma kadima kabasa jonza yarongoze mtu naye sisi mazababi narelewa nendo ngasina problem ilonziro ngasina problem ngasisi ndiyondo ndondo ukabanu kabwana kanza bondawo idodele jimbo de la hamba wotsinda mi kabana kanza equipe nationale wandu kao wasimu harangu juza tajana tajonre leo ortsone joueri nguru afanya foti rimpono mwehansi mpelezo abo zichezekeza umani na umani narelewa nendo vanu simkono nzima mbaba mzima mzadze mzima emasababi kwezi wanama masababi wa Komori oro walongundani oro walobonze kwezi wanama masababi wa Komori narungilani mhono ni equipe nationale yino amumbo Mungu Kameruni wanu insha Allah taala bono bala mtola skuli ya manga rejeza wewe kwezi mararu mtola skuli ya mararu 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 hatari wa sule finali abonga mwishi yao mararu hatari wa sule finali mimi kama mwarantu sukutina score shao mtola skuli mararu nga mhakikisho ke mararu mimju wa Sharfa Hamadi wamwambia ke mararu naam yemabi bumana manadili mararu ya hatuna Kamerun mararu heze mvuza Mwenyezi Mungu barakari mdogo haukaya yebano zenongo wo Mwenyezi Mungu yato Mwenyezi Mungu yatokauri yatoka utsongeza ri toweze tabu nezi huzuni lilonizo
si maskini si yatabu si ilohudi ngoni mwe dunia basi nti ndongo ya Mwenyezi Mungu anzo ya rehemu isitokasi kaujajerie njeze mazamo mwana mimi mwana no atuchotsa na vanhu mgangi vanhu mgangi wa kwa billah vanhu rangule wanjo kama rangu juzi sabiso kama hara nawe nani kama nzongo wanjo kuparapa dava mimi avakanto ketusongeza kabo ye ustad vanhu ifundi budai vanhu usharifu dero neni bono hawallahi billahi tallahi hawallahi henamna ubonza bwadharau equipe nationale yatu bojo tuzisikweshia hata juzi yatu na kanangwa idharau wadharau ani labwe la binguni eni mana kuzoza la Uganda wakati lo nuo oro wazalo aro wajo ko ujango wajo ambuke ya hanyu de Komori la histoire ku onono ebala kukodani kabana bora mitsami ulirati albitro la rifufudia ebala ngodani kanaba abala ba Mwenyezi Mungu zila kaja zona mawo wadhanuka Mwenyezi Mungu kaja zona hamba hadisi Komori wende Ghana equipe nationale ya Komori osikwenda Ghana equipe etero ko biware sidio hara Ghana wa deplace wa beha ko rambeso na tchinda hubi jana rika Ghana aurika mitsami Yaounde rika mala mabao Yaounde kumfa kunrimbe ndongwende kumfa kunibonono rimbrede ndongo kadambe ndongo ekatsile zenongo zankutsu zilomoroni yatu henda kuonesa hakuonesa Ghana ka wanasijana wanu vala izo mabanga mfanyao Ghana leo kamtsi Ghana kamtsi Komori leo mchamala ambao Yaounde kufaya ko hafuru rimbrede ndongwende sayala atanga mnafrata ntushele ebana mararu au manga mararu mararu yathubtishiwa yatsuja hakafoyaji hamade mabima ili ya hao haukahuonwe mabima ili ya hao hakafoyaji kabatsimana mkomori ya sode dunia waono kabatsimana mkomori ya sode zelongo zilabo mwana mkura na yabonge mabima raru ya hatu ya kaubaliwa hatatibu na je na biswara yonesa ukainukipu dinuzi wala tularuma mbumuni la tudiliwa litsinzwa hashono ani ustaarabu wa Amir Abdu ndugu no talam wa he coach ebadela raru la sobaliwe namna inu hata peti pake nango johamba ebadela vidi vangu ebadela mwando umtumwamu hakika la hamando la himze la njawa ino timizizi vanunga bwandu wadharauka esheswa shakomori yosa na nyantsu ebale ngo ajuka basi sana tungua shanyantsu ushidana na Simba baba nous lengo ajuka basi sana tungu wao sana neri mais de toute façon pour moi na manono tu hambia leo juma tuchorostina nerejei eze munyoza tunasike bazima politique na rire bavuni siasa Komori na rire bavuni bono na rire bavuni risane rikibazima ridungane ritolaneze nia hakonyo nzima riwashwidi over 100 nzore ni bono mnatsi watu mtiti eze fikira abaha zalazimu riele upande wa ekipo bahanu ilio abahara nzinda yo Yaounde ye zemali après information lonizo zemali za tolwa za uruhusu ekipu ishinde itekeleze wajibu ngawina uoni harmao mvauo ye lazimu rifanyeje daula ilazimu afanyeje abaha ye federation ani kanza njobo hari mwembe dume swafi rimlebele swafi na efulambe ino kanga riswarifi yobonono baraka mndu swarifi ndi mndu hikaho shona udingoni nabi baba na nja honyongani swafi nja honyongani basi na rinjo honyongani ekanga njo fulambe ino edume na balumbe dume wana nai andani ngatudeni kwa shile marahaba imwai daula ni serikali hakeze judi waonesa arangu usiku waroha kunumoroni wenda Yaounde wanaelewa waonesa picha jema le seul président ya karma ouverture da bonono ila picha ku bonono ila picha ku lonesa ukakweli mwai daula hanza equipe nationale hanze Komori yende baba seleno les informations zishauri zijuao mbabi budget
ya equipe nationale atutudurtana reje baba nu watsine daula equipe nationale kejaju wasudibala jabo kanga zone sotsena kanga shukuri hiyo mjomba hangu mzee wa hangu mwangu kaje sallahu sirra Said Salim Turki kumjini mitsami hudu watsinaye leo komori karachatu amba ngarendo arma FIFA ongejer kalfiro rimala jabala anshukuru Mwenyezi Mungu vanu ebije serikali watowa bala kitsuka bala dahi bala ngondo sambi bonono bala ebije ni tolara ngu 2020 ini prepara ngu ngosi chuo amziju utijine de moto mtimango sijuze ngo simbono ebije ni tolara ngu 2020 eba nuongo van ke federation ejo koshinda ibali equipe nationale karswa dharau kana jwa dharau e federation ngone zenchide za hawo wabali yezenchide za wamba sasa wanavarura rudi emza serikali bafanya jibonon sha yabo inspecteur ka ranzari na nuendu nondo hamade namna uzamba wo wasinaye ye serikali effectivement karjajo wa Sullivan wasina wandu wenji karjajo wa Sullivan anisetu inu machine ka haina mndu ngena lefungula hahe ya tsangao sha amanzo na bukaya wa Komori ikatona nzana angalie waudu wa Komori pia duwatsongeze kipu ya wasudi bano haukekara ngarambao ushinzi wa serikali wo niveau ya mali budget na engagement nezemalizo somaliza wa Komori duwatsangao zenyushuru wa serikali harenge haswarifu yani hapo mwanzo nonekaya hapo ilo fumvuku kalelo wa Komori wanati wa Komori lelo pia sisi ile litanga yani mrungu sangu utotwezera sana uto kama chamsanja anambika ngabo utotoa ngabo utotoa wala sheka kuja toka tusongeza kama kutsonze kipu bono unelewe banu nanzone lewo ekatsi shinditsi hundu mbamtazi ya verti fungwe shahitswa nonja twezera kumbi illa ulafuvuko bofumvuku vanwe bana na sha abaha automatiquement wa Komori pia watsangao parce que ebije ya mali rankli pia akaheni anje ya dukani ya hula sardini ola hatsanga ya hula njugonzi ani ola hatsanga hauka mapesa la pia nganja uharme budget e budget inkwesa la kante awasa wasuluva nam awasa wasuluva na kanzanji ni hwambi yetsena bono rekahule Komori ko dharaula ndono swafi bono le petit poussé siso le petit poussé le salakante le petit poussé yode lugha ya hema journaliste wa dunia le petit poussé dunga RFI ushi wantastale dunga ushezo RFI wamba kwa jako zela ndongo amanda zila mais c'est la première fois harmo histoire ya Komori nao na si shabakati internet ya rijifahari tena ne Faransa parce que Faransa wala duarilele ya wana wanu karina utohinyi tena sibia sana Komori kweli itanga sha Faransa mahususu parce que odualela wana harumase kipu mbali na mbali wala ngona fupada mwana bonono ngamshukuru Mwenyezi Mungu tutodosina nada masporto wangu na fuvuku bonono jana ngamwabiyo bonono Mwenyezi Mungu na sami shabala twati shiriki Mungu siku jana dewa bono mtuma Mungu bado utitsamotsi ufa bonono tiwahiti shindwa nesemvuna kanizo kodo je wahushidwa namnaje sabe sarjoka a partir ya ngabi madzioni mifasi ya mitsami ngudi ero wangu ketsio madzioni sabwesa kodo mtume bono badimo wa mruha wale sha wakati mimi bonono na huishia shabakati internet ya rongowa ya towe skori eze kipu zanzo zikalifiero ya towe saya ya eze ndongozini ya venuweze ndongozini sirejiza mbavi umo evano mwana mano no varun katsona tabiri mtsana olanda mi wanikazane eri bono banatsupara sanga vijana ni para ila minui car amanzo no jide ozadeni bono silala tibishe dara basata njatimizi njaoneze machizo shesha kotsoza nje sijwa tsangane telefoni Komori wasulo vanu zambili wao bono tsupara
super bono marhaba menji yade kalmila mwanu ngamumbushi njia rumwe medeo shahidi zizi tena wako mori ukaba nsida banu dahi bono nsida banu dahi hunika skori banu yatu kisina Kameruni na ngashahidi zondo ndo banu yabo kontro Kameruni ndenge ashabashi no bas bono wakomori waide narelewa nembando ngonzima narelewa nembando ngonzima Kameruni warikasa ndongo zinji not the oceans na oceans ungu hatu asutenza babo account les koriba Kameruni warikasa ndongo zinji engwa uha deux kwa on pep 3 on doit rester ndongo zima et puis 4 on change pas l'équipe qui gagne ngamombo Mungu équipe ya Amir Abdou o wana wa Komori o wana wa Salakanti wafadwa haya wa Hensini wajisao mabandani wajisao mpira wanawahi Salakanti pia bononi unelewe wakazane ze judi za hao watirengo kana baranga si Kameruni ngarao sina Kameruni bai ngare dora wane sina Simba bano ya tromba gombesa wala wabwa Simba na mzee Simba wode chefu umisiruni ho chae mrulo barini na mrulo msiruni mwenza mvunda mwe msiro barini yesho barini na mrulo msiruni wala hata Salakanti younukia emavushia lobodi wodo ndudu hazwa akaido mfindu hazi lo bari saurambu woba na kwanza niji younukia swa yabo saurambu woba na kwanza niji bono ngasina mvu ngarchojo do heni tasirijo huje Salakanti ngetsojo ngeza mvu omajini lewe safara lewo ilo o wafua heshesi wa Komori wati pia ngwarao ayaunde elwendi o hafangwa joheya efumdaru yinu hanza hero bila Amina narambe Amina bwe Ibrahim narambe Amina sonti pia mimi ti ngamina Amina fikira Amina proposition na juta dukati johanza haina mndumano na mwananya lelo au plus tard dimanche au plus tard dimanche haina mndu lodele dala ola handani lito wao ani bon mimi nsamba ndongo za ugangi na jausha ngama bulida lao la siujirusu riji hose ritomio mi ilo armashe parce que bana karshindi enfumdaru Yotsha bakati na jeneti ya eche na rele wande yo ya heko mori kanini yotsha presida hauke marunda ya joka ula wayabo ya joka ula wayabo zinvestissement joka ula wayabo hoson mai Komor haushahidi ziza tena ni boshile marahaba miji ya hatu bono kuna miji ya wanguna wanzani miji ya tuko tusea zina hii nam kuno parovira atsonga baidejera la mitsami hulimbudi kuno parovira nsiani arahawe jaona ebiramu ya Komori rahawe jaona ze bendera za wana wa Komori hata warengeze foyeza tujua kaza ze projecteurs zida waonao kabati mtiti wala mu kabati chapia ngejisawe ze miyo bosilo bazima da ila profito kazo inu unabyo inu waya babano ukana inu mano na ina mwanyanya na ule mbali arangu leo hata Mwenyezi Mungu ajukurivukisha na tsunami maana inu tsunami bono inu tsunami na ikeza miyo za tungizo bazima mkono kwa mkono abantu sira bali nutaifa zima mbaba mzima mzazi mzima kabati mumwali kabati mgazija kabati mzwani kabati maore atikaza ujiboholiho ujili harmale swala la maore ngarangaliyao Faizi Seleman ngarangaliyao Ben El Fardou Mohamed mbaba sisi siamba mbaba mambazo hao wana wa maore waili wa maore wa ngwaoje aba watsunji mbabi aba hao wana wa maore ngwaoje nam na mina wanama walu maore juzi ya hatu sina Ghana wanabia ukana pomwana na njaba moroni kamtsina mbiasi karja zamba shemba bido hu basi sawana bo place de l'indépendance malawambao laboratoire wao wanaama waluma yote haukendi kwa jarengo kana banu maore banu yitskomori yambia ndo kenitskomori izo hambia Salakanti ilati nzia ya ukaya rendi hata
rirejeilane wazungu waelewe na waelewe hata watelewe na wanze watsanze mbona kwa jampara wanawaisa nakato wa verme équipe nationale ya Faransa vanongwende kwa bananzo nje bakwa équipe de France e faz selema zabara so dara équipe de France Belfardou zabara so dara équipe nationale de France bembwana na rambidaneze kweli na rambe mwananzo azwa bana karno njopande wa siasa ya he e politiki ya maore ne nsia komo shezo nanzo nuhambie wala wana uzima wa masiwa wa watu maore watsanga fufu na bufuvu ku mbaba Belfardou waeche wae uzima jaku mbaba unamwamba zoha ularangule ni mnambenye wafaizi selem mtu watu walangwa kesao bonono watoto wala watu wala bonono na ambe amina bono bono rikanda watu walangwa rifazongu wa maurewa kwa chukupatika wala lelodo handani kipu ya mando ya kaunjia haruma ye kan harme kan yende 8e de finale hamara ya mando de salakant wa thubtisha handani wakaunjia haruma le bangwe la mpira wa mdu hadaraja Afrika uende 8e de finale jabu kanja unjaunga kulambulime hamara ya handani hamara ya handani équipe nationale ya Ghana wakotoolwa haruma zefaz za maluzini wote la finale quart de finale au demi finale halafu atuambiana wakombe tena ndio angalia Algerie le champion angalia tio tuone sababu angalia Algeria angalia Ghana wa Tunisia wala wende sawa ngabantu kao ngahoma jini mtsana na wewe yon wala handa kuona wana nesiwa wanyatsu inchide bahati ya Raisa Azali Assoumani ya shemeleziza emergence est-ce que Azali Assoumani kaja kamngangi ushemeleziza emergence ike emergence ngela wao haruma sheivuli shahe sana kanta ka amjokaya ele opezo matso hangu namna nionao ni bahati sana kanti ya lonio heze mvuza Mwenyezi Mungu ukangubalole kopa la maravu ya jenilo eske kainaka uhuza Komoro haku wala mabayeur Azali yakawasa hale 2 décembre à Paris wabalieze mali waji wajeri investisenti yatsahema parteneri nezenti nyanzani yabona abahara hawatsuja mali eske nchi fursa nku ya uruhusu Komori ekasala kanti hawaswili idzagaje rendi haruma ye emergence ya kweli ngami haruma ye analizi yo tijoanza unifanyie upezo wewe mwana mebwe mainusa kujabima na analizi wansoba kama ni mganga wanambia sabana nini wamba hoba ngoni hadayo hoba nini wamba banu wote urengeze ndongo ujo ngona bese ngoba banu iskura isi isku yamba kasira kanti ya kalifiero ngwe rumekani ara isato wafatiha ngamnyeshe leo hayaitoa hamba mgunanzi wana wakomori wa waswida tubanu zambili wao inde emergency yani ngamvano ke emergency wana wakomori wansi wa Kameruni wanwa Komori sila katiyo ya Komori waunganyi wa mhonono ni masuporteri wa Komori waunganyi na bane masuporteri wa Komori wana wa emergency wao narambilanize kweli sambidani ndakubana rais wa jahula na ranze ritsanza shemelezi ze emergency wana emergency hana mna sinchi mwana megwa mainusa eda mina oban ingova kensi emergency de hoja jen kensi banu ni talazuzu ndo wamada zinu ni parao wanaama wanishidiao walole unaloka inundi yo bonono jabka mwaida ula zonesa ukane kamgwari wa Swedisha obanu banu na rombese juwa badi yo sinanzao ngova nkele kupala maravu ido bonono bala Cameroon hanza yo rabila lamina lijabanu nabi kanga bujwa fulani politiki ejo dozo armamda wa mahauma sojo kayabo gasino wana wa hisa na kantino emergency yo sojo andisa ranguba esa yandisa
parce que imagine wananyasi wala wao maongo Ufaransa wanasi ngabo watawara wa makipuzo boze za Arabu hula sharja tsanganya kwadzima vanomtsanganya kwadzima unu uri balila mavuna harumwe daula hatu harumwe komori hatu harumwe munhu wa daula vanemeja c'est comme ça ihedinu umpara no kwadzima Amir Abdul kufanya zai hawakutsangana na wakomori wakahudi unaelewa Sejadi Seja Uthmani hafanye zai hawakutsangana na wakomori wakabanu unaelewa yote namna emergency vanu aparuka na equipe nationale shawala emhuao Amir Abdul genezo wambia unaelewa sisi wakomori lo banu nsona juzi juja sijau unamana wahi tsandaya Ibrahim Musa ula parmwe tsandaya ya rumisha abantu ya rumisha abantu hata wasibala hatsanganyia no nyalo hula wa henda tsanganya no nyalo hula bono siwanju merijibiwa haku parce que yala de mavuna ya umko wazima tena hasukuma le dingo la hegana halisukuma nuru shirioni bati nje mabona wa hetsandaya ni mwana nyola hasukuma no na keradi ya continuer judi za amboshilo bomba bala enge usuive interview saida ya Turki hambe fatie ya ngujotwa ya unde ensihu wajokalifielwa wala mgangi bahe wala mgangi bahe mbaba fahad bismillah mashallah kutsu angalia yauka ngabu wana wa raumpira harmwe sala kantiba lekao ijomkinisheke wo tisia sanzima na Rais Azali nawe kamnungu waono ngaudaona Rais Azali ukahama ani puhuna yani whatsapp hao ani wewe harma le jundu la kabati wanabala walokinyume wanja siasa ukabo daula haki hau komoringe desiwaona hii hauna lawe tsikanja unifanyile upezo masombabi nam na retswana wala tranquille wala ngono objectif ritsitoa na nyasi wala ma politiki daula ya haki daula ito ya uhaki wala objectif ya hawo nzima unaelewa na retswana nyasi tranquille enulona panusa bando enulona problemu na manyanya na izira nguleo wasamilihani watu nasamilihani wala kwatsina problemu one muwa daula benga ngona problemu ona rangu lahali Lanzi 2016 Lanzi 2016 hata na ngede nao kona undam na rents watoto wala wananyasi wala waona uoni wa hao binafsi sitiranga politiki nuribera jano mpira arele wanendo mpira mbale politiki mbali ekanga bonga shaka politika ya football politika ya football hizo zibakishana Sajadi Uthmani ngonelewa na kaniza na mfuma davu wa federation hiyo shabanu ni serikali tena kawi serikali kwa peso party so wana wala ikara isinge na politikani daunda ni federation ya Komori ngonelewa shati tsengeleza wala wakubaliki rais wa daula de imamu wa hensi ya hatu bono eno hambe hadisi Macron para equipe nationale ya Faransa ensoarange coupe du monde kola undam wala likao Champs-Élysées ngoza nikabana kama tsondo walona problem wone serikali ya Macron ngabo ngwaso go balese e problem walona izo atsanganya arma equipe nationale e problem ya hangu mina weyo yambali sheke sarwa swidi voza banu zambidi wao narangalie zinu zambidi yao ritsirenge politikinu rimelange no mimi ngasilidiondo njaba kama tsolona problem ya haona rais njazamba na wanze watsanze yede wa daula yo ngo joko hara ketri mo daula ashanti sina ndato subuti na mwanze mtsanze de mo daula sino yabo nsifete abo saudi osu sino yabo nsifete shay ejwe hawana Komori ni federation na wakale problem yao ni politiki ya rais show wane majweri yala wala wakudali yokane mbabandoi emzadzendoi emjombandoi wede mwambazo hao al-Imam Azadi aranze tsanzi ekaya wewe jweri ngaona problem yao na rais idinde kabisa washulo bando zambidi wao zinongozi hisa mnyezo ngarivukisha lokani hiyo
lone daula udhukurubanu manama atel udhukurubanu yauka wana wakomori wajiriwa umwendo wa Rais Azali Yaoundé il renforce ye capacité physique et morale ya he majweri ngapo ambao hunu yakaya il a dépense au bidon parce que président kabla atende yaangalie handani kabla raija kaharoha ani ambao wanadamu wenzakili ambao kaya joka tende hatunduye television nationali banu mpira ungo joka wako muringo joka ukomalaho ni hawo wauone nge arohe zende hende hula kweli ekipu ijibi wabwa na president ngono sha television nationali kwa jashinda warione saa mpira eske yotie sheki ya president Madame inspecteur. Oui. Est-ce que yotie sheki tena bodo abayo abashwendi est-ce que yotie sheki ebano ngwazorengeze nafasi zao ufashane zao le wantu koja jendenge programu yao waipreparo haho wa rohaniyo njatonzana besha je programu yo fanye zangu ujokubali na njibu bantu yako njachokubali sha iyo ça dépend ne kando sada ula nam ebano mwae daula urade mudiri jimla wa ortese yetsine mudiri jimla wa ebala dani bano ni bandongo ido wonse jubanga mtsokanza mtsore raisi bano raisi banikamdosheza hasima waziri raisi wa daula ekajula umundu so side waziri namnika wizara endese dani wochekide yazamba wotsindani ebano mbandongo dawe lewe poinvubwe president wengemwe balo tsokuwa lo poinvubwe raisi wenge mdanyi nja mbazi ya uboyi ebano raisi nambazi ya uboyi yodo vina ndawo wochekidea gambani ka ye president bandia kauroha bandia yeye hakauroha bonze huinda india sutene banu minga mjondo kaya emajweri wa salakanti wajibi wauna president ya wahimilia nana sila kama ndijibi ngono sha wakomuritse na watabiha jusqu'alors watabiha we nimbutsina Canal Plus oda honi bono wao waidi harmandu jana hawarmandu kume wao waidi shaka batsidaho itsona Canal Plus njaba kabati wakumorna wali wendo wanranzori njaba kabati wala sikachwa dharau bono yongo dhan kaminga mna Canal Plus wako ngawe ende batso bayendo biutsina wala abotsami wasuba na kwanza ngi ele obotsona Canal Plus oha eho walola kabati bangwe tsohambiando ndondo ko wana wesala katine miji yatu watsambaza ngabo watsangao ikoni ngasina mabangwe 6 voilà ya kazaze ecran plat batsanga sina maili anga homirere ngasina ekakutsine Canal Plus wa kutsutengela mabangweni owenji waronsi yo jabo kananga walonizo waronsi watigele yao wende obotengweni waone hana mitsamihudi mabango yao yatsambaliane sefaye Unaelewa? Watsawa wasionemo ani omala na banangwa libao mwezi waboneo mwezi no achi harme mabango ekartoka parce que emano fanyo zile la fierté la umuru wa watu yabongele tsirenge mwae daula arimvaza ngwa majinu rumabio kana television ya Taifa banuka bana kansa ngeka hahunduka ya yefoti ya he waziri yefoti ya he mudiru yefoti ya fulani yela himu yafanye ekahajoka ya waziri wangu afanya foti awe director wangu afanya foti anibahi yani banangwa nujibele swala hilo awe la ujibu harme analyse parce que banu wewe harme analyse ya hangu nam harme analyse Ibrahim Yunusa siwambiando karaisi ekajula umumungu tsotsi waziri ya mnika wizara yaendese haruma sharia era iswa daula ekajula umumungu tsotsi wizara ya mnika wizara yaendese ekola unda sibuzi izwa feri yahe ene mwae daula eke mwae daula haonoke wizara yinu na wanikeza ndogo zini wazendese kwa jashinda yesida mina sidirizo kojushe yungu aonele baraza la hao bachukweda unjompara haukarichi haukakonumpara zabari kuwedo juizo mnika
vanuka vanakanza ntsudurujizana ngabo fo technique bono ndra hakarja wa swidi no tsoka ngarjidara uo anuka tsujidara ngaromba umguri wa swilo vanuza mbidi wao ekeza nchika Nswanza udokana harara nswanza ukene harara usikani harara usosondela harara ino satsidawa bonono rangu juzi hata jana hata jonda vasainu iskoro wantolia kontro Cameroon wallahi billahi wallahi ni Qur'an shini jihad na amru ya farma jihad ikahosia dabala yoto dishabala dabala wone kode makafiri na Muislamu dabala babo haya Allah yodzo mfungudziwe onye safara leo ino ndasa au Cameroon umwana manunu vive le Comores, vive les supporters comoriens et vive le président de l'Union des Comores. Kabla rare jakari timizishe pindi maksusu shahi furaha parce que on est toujours harma ya victoire ya hatu na salakant ikao rihundu bahati nkulelo le tengwe jinji wa sawalo vanu wadunga o emission ya hatu na tuka uridunga harma hizi habari zatu za Komoro ngwa onao ya ukaya emission ngedi ngohi isange notia eni haya ya hayo kabla rari jakari ukasa kifu mpango unu tikaanza unionese enamna nyinyi wa mitsamihuli ukaye mbaba wa he mbana ya mando yinu hala wa mitsamihuli Turki Salim ye nganyije ne bana yinu banda yiwasui haka ekamngurishio ye lugha ilona bamvi ya wakutuzi wajuawe madzina ya hao kala wakutuzi wanza warenge ekipu ya taifa yinu wabitseze nzia ne lugha ya kukutuzi hao ka vala ye salakanti ila yangazija ila sia emasiwa parce kama simana mzwani vala wala wana maore na wana wangazija vala chawani skanza mana umpango usango no ideni ngo ishwe lugha irongo lwa kuti wemrika wa udunga ye information ndo harme mabango dokutskanza kuni nanulie mbabi mwana maadel so afere swala hilo ono bitsamihuli bitsamihuli bala ava turkeja karoha bala turkola ono ba jinji unas ono basa na mtume Turki Salim ola ono daya sawa na mtume bala mitsamihuli ngabwambokana emana Turkia betere ida ya mwando ni international ya Japan Komori wa mitsamihuli na baka mitsamihuli sijao uno narangamize zilawa ina kama jaka moroni kama jaka jao badi bale problem wala si Turki muidi wakana bara na rensi wala si Turki muidi ile FIFA wotsawa la 2009 la Coupe du Monde à Japan 2009 et que j'ai la bête salamu dangu itendi le Coupe du wewe inje eza barindi ne FIFA to baka internet kaze bête salam tusaka wale lo banu wanzo nambi watsauza Coupe du Monde et le copa wilo libire bête salam et voilà libire bête salam sambi ya juice coupe ya dungane ene mfaume wa federation ya Komoro wakati huo yadungane ne president wa FIFA bwana Blatter il a des programmes ya FIFA oui ya wende haruma etere ikaanzo etere international wala Turki ngene sahembali FIFA ngone sahembali atira Israel lo wakati huo hakaneza hembali ko program yabonge wa mitsamihudi sisi shahatu rijobo tasraba ngabajoko jandongo kadha hin gebir shangiri hawa wallahi tallahi billahi tallahi mitsamihudi kwa tsina fuvu harume tere ida ngiono kana 100% oka etere ngio mitsami shaila tia mitsamihudi ila ya hema swa ya Komori etere izokwedi bono bano jolezwa mbe ida ulezwani mwana mfumbuni kwela ndabo ngo idelo elele shaikoni ekaifia ikoni ngabo ngaracho kwamba ya emunya kwelela de mfumbuni au de mwikoni we yakani dawe pasko do walese wayo sisi relezi wa mbetsaida ilo mitsamihudi ngari viridi yao amushukuru yema sababu mitsamihudi ngashukuru yema fama na waitera mitsamihudi maana kwa sio ipuzi chao bono eterela ngi en sécurité jusqu'à maintenant nabo ketsudi wan wenji wana mitsamihudi masababu ya mitsamihudi etereila inilo maduzini bonono ndatia ikoni eterelo sabumerida ilatia moroni ngazie shi o malanisa lasimu chazida za hoa emasiwa ya Komori
wanaelewa enda hombo eba kabatwa na wangazi enda hombo enda weteza mpira emswani kabatwa na wanchoni enda hombo enda weteza mpira ya mungarisho kwa babu za televizion sto bacharumwe mijio narelewa neno narelewa na marhaba telewano haujili harmala swala la huwa kutuzi wanu waluna leze lugha za fera hawo banu wanu wakabanu wabo isahauza wabomoa banu kwa tsina wacho johanda ngarambula nawo ngarambula na rent bangarjo mwana nzazo laba ewa ai bono gorambu alilwa lugha ya usahaiti msanja jarwa eban jana wakatoka banu kujamba hizo shako tutamba hizo abasabotsio ngonelewa wadiwa sa kabalanga mwana mumsamdu yasin ngebala ikaw yasin buhani kaw yamzima mengoni mwa sampanga wa mpira wa mdu wa Komoro waangalio wa maore ngonelewa kuishia mdo libondo ni Mungu no kutuzi unu na mwanza ulifanya kutuzi wa kweli ani rusulaneze nguko zolizo nyimtsahao bono ejo jisabo mtonga nyoha na mreso na wanu tranquille na mreso na wanu tranquille ngadi ngohi na mreso kutuzo ndo libondo ni Mungu evanu nyimkabanu emadabayanyu ya yivu na mbule wanu waliyo abaha wende sise ndongo sinu eze ndongo kaswenda nayi banu mkabanu kama mwaproducewa wakati makoroha abaso wa haja ngwa producer jabuka mkabanu ebango sonza kaba Mwenyezi Mungu ahaweche enuruhombi ndai ewe bane mndu asuluha nyongo hatu inuruhombi aho kutuzi wanu na banu mndu choka dawi bono shengo shinji shopatsa mrai shengo shinji bonono shopatsa mrai henu wakati wewe Ibrahim Yunus njoka ngami kontro ya hao na mintu jwa mada bututwa mwiso na mkontra shabaka internet yin omwiswahi wallahi tallahi ni jumali marhaba mwiso ngana dakika nzima ya urinika namna uonao shabaka internet ya ranzi jana armema mahaya ranyo huja inamna yendao yewasia hindini wa jorinika shabaka internet marama Ibrahim Yunus abanu besana ngwanzo njusemo bara tsusifu ama demu ya kusifu Qur'ani tsusifu ama inamna na kusifu barzanji bana shabaka internet ya abantu mudo weshia mudo waona musiveze mission sharangu juzi undaleo wazide chapeau ekanga la credit ababa sanga suivre les actualités nanga njuo njaba mtizeze mission zanyu hakawo we antu kwambaje we jini bahari eze kweli yeto venua zenda pardon mtu shawata ke serikali kama serikali jau juse matsu kama serikali ngabo ndongoza ndao kola undaba etsindawe simuzi simuzi ndao rotso hamba ndao na rotso hamba jabo ka juzi undaleo ngamsuhete emujir jimda ka udondo mina eba nabasa mwangu Ibrahim Yunus wakati lo nuo uzidijitihadi no Komori ngasibazi mangarjonga na mhono sinawe ne media plus no wakati lo nuo bono somba kale otswaidi kabati mwana Mkomori jana honda leo ena ngalero mwe mabango ndufanya utsantia bo unjarme mabango yango tudoshi kunosha kana pana jana honda agasina chance hapa kola rabo wewe bonono eze judi za shabaka internet ya zilomba banu parce que shabaka wanu wako réveiller baadhi ya hatu sima sababu ya analizi maifanya ija wa hatima njema marhaba wa Komori nyonsi pia mridunga oranzi undani novonze erika wazima anda sina mwana nyasi adelali kao mzima mengoni mwa wakombe wa hazi za ladwan harmainsi ya hatu mzima mengoni mwa makadro ikao wohangalia wompira uzena wa hao wa analize wa utundu yemzima hal kadhalika wala mashababi walioharma le jiji la Mitsami huli mjini ikao wokaho marengweni wena wambao zenongo watwalia wazima se fikra za hao yemzima hal kadhalika mengoni mwa wandu ikao lelo wajwanza ensinge dingohi yalisona le jua kari hutosao na utosa wa Komori kao do waridunga wakati unu na uomba Mwenyezi Mungu mtukufu jeri upare harima mpango mahususu ukanga tupanga harima mpango mahususu uhusianao ni siasa
Hani yo mpango wa siasa ya he namna uonao le bango la siasa namna lendao ranzi upande wa hezi asisi zila zabira ujaze dialogu zinu zihabili wao namna rais wa he daula ne mashaka ya luo mijini ukaya sijoju mani ya tifanye jau nezati ani ritansa uwe siasa akanga joka mzima mingoni mwe ezitwa zamala ho zilio harma mabango mahu ya hemijimi ya enti hatu ikao we kulawa uhima we gabili mihima mbali na mbali ne masuala mbali na mbali ya deba ngari kuto sauna Mwenyezi Mungu mtukufu Jerusalem na we asema ekema uti iriba nafasi.